Assalamualaikum sanak ajomin kasadonya. Ba kabar sanak, lai sehat-sehat J. Semoga sanak nan menonton videoku dalam keadaan sehat, amin. Kaliko ajomin ajak sanak raun, dimulai dari Desa Bato. Ajomin ingekan baliak untuk sanak dan alun subscribe. Silahkan sanak subscribe channel YouTube Ajomin Kodir. Dan lupa sanak di like, komen, dan share new sanak. Follow pula akun Instagram dan TikTok cctv.pariaman sanak. Mau kasih banyak sabalun new sanak. Selamat menonton sanak. Desa Paut Barat. Koto Mandake.
Tapak Hilir. Sikapak Timur.
Pasar Nagari 50. Sekian dulu video Kaliko Sanak. Nantikan video Ajomin berikutnya Sanak.